Cap a les 11 del matí, una quarantena de iaioflautes de Sabadell es dirigien cap a la seu de l'Administració de la Seguretat Social al carrer Sarallers i Pla per dur a terme la segona reivindicació fins al moment. Aquesta vegada el col·lectiu ha protestat en contra del copagament farmacèutic que l'Estat ha començat a aplicar. Els iaioflautes han entrat a l'edifici amb xiulets i pancartes i han llegit un manifest davant dels treballadors de l'oficina. No vamos a permitir y seguiremos luchando contra el copago y desde este momento declaramos la desobediencia civil y no pararemos hasta conseguirla a todos los niveles. Los trabajadores de esta oficina saben lo que es sufrir los recortes en sus salarios. Los iaioflautas nos solidarizamos con vosotros y vosotras y estamos en contra de cualquier disminución en las condiciones laborales. Los iaioflautas de Sabadell declaramos ilegal el copago y tomamos esta oficina simbólicamente porque es la tesorería de la Seguridad Social y también se utiliza como recaudatoria para financiar a quien nos ha robado, los bancos. Un cop llegit el manifest, els iaioflautes han abandonat l'interior de l'oficina i han continuat amb la seva protesta a l'exterior. Lemes com ni un euro als banquers o no a les taxes a les farmàcies s'han pogut escoltar durant uns minuts. El col·lectiu també ha volgut agrair la col·laboració dels treballadors de la seu de la Seguretat Social. Yo quisiera remarcar la buena acogida que hemos tenido dentro del local con los propios trabajadores, ¿no? Nos han aplaudido, incluso nos indicaban que fuéramos también a la otra oficina de la Seguridad Social también a protestar, porque ellos son afectados, le están haciendo los recortes también en los salarios, ¿no? Aquesta és la segona acció reivindicativa dels iaioflautes de Sabadell. El col·lectiu espera anar creixent i es mostra satisfet amb les dues protestes. Pero nosotros estamos contentos, nos sentimos bien, sabemos que estamos haciendo algo, creemos importante, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso nos da, a los iaios eso nos da vidilla, ¿sabes? Necesitamos... En un principi no hi ha cap altra acció dels iaioflautes prevista per al mes d'agost, tot i que no l'han descartat en cas que es produeixi un esdeveniment imprevist.